Ti surat ngentay ikan biya kita akat naggapo kani Gina. Kasto ti surat ni Gina. Dear Mr. Lonely, kayat ko apay drama ti pakasaritaan ti biyag ko bareng makaited iti adal. Wano gagayem intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagayam tayo at Gina. Hoy, Kimberly! Ano tararamidong dita, ha? Nagbastos ni Papa. Anya? Binastos na kakadi? Saan, Uncle Camilo? Excuse me. Auntie Camille kunam. Auntie Camille. Kita amday ti adda iti laptop ni Papa, oh? Apay aya? Nagbastos! Nan? Kita agman? Diyos ko! Ay! Bastos na naklakayan! Ay, kadiri! Si kamat lang nga, kayat mo matakit kitaan. Saan mat, Nakigtutak nga ro itay marubak, ani papagayam day ka. Kagurak ni Papa? Ay, uray siyak! Kagurak day tao! Awanan tinasaya at halinangan mi king Edward. Nalamiisan kanyak. Hoy, Gina! Pag-drama effect ka na naman. Camilo. Oh, correction, please. Camille! Camille! Anyaya ti parikot mo. Amo ka madmadlaw yu amin. Ti? Talagaan nalamiisan ni Edward kanyak. Huh? Idinto ta nalailo akmat kan ko, ana. Pagsirsirbiyak iti husto. Kanamin na napan nakaawat, ipapaay ko. Ay na, Lola! No siyak tisikang, baybay akong, kat sumapulak iti sabali ang fafa. Anes? Diyak to marami dayta. Aguri ka man insan? Agat atap ka kadi? Uno, agdapang manaknak mo? Madlaw ko. So, ibig mong sabihin, nagdududa ka lang? Amok nga da. Hanapin lang nga Dr. Orion, Lola. Go! Sumapol ka niti sa bali. Nagpintas ka. Kalpasan na, isukat na ka lang iti bruha? No way! Agure ka man insan? Ada ka dinaduktalam, wino na aktom nga aramidon di arsab a jowam? Saan ko anak to? Ngam nakitak ida iti naminsan iti dayjay a babae. I-describe mo man tila nga dayjay bruha? Nangisit. Ay, yak! Oo, yak! Awanan, Camille. Nadadaalan ti pamilyami gapo iti dayjay a babae. Ket? Ay ayatim ka di pa ito dyan satanas? Isu ti ama ti anak ko. Ay nako Ora isu ti ama, no awan mo ti panulot na, ken awan bain na, lipatin mo yan! Diyak amo, Camille. Ano? Di mo alam? Huntang nga! Adda na lagdang ebidensya, tapno isina mong dayja asa iro. Adda na lagdang ebidensya! Nagposkol matirupa da ito yung tao. Dapay la rupa na asumrek iti pagtaingan da insan Gina. Ada ka matgayam dito Camilo? Tarupam? Ha? Camille tinagan ko niya. Awan karbengam amang sukat si kaadimonyo. Seryoso ka kaditi kasta pa nagsasaom kanyak? What do you think, ha? Ne. Nagure ka man, Camilo. Camille, kulnet! Sige, Camille no Camille. Ngam, kapaya kasla kaguro na kutan. Che? Damagam dita bagim plastic. Ha? Kanawan ka man lang yan. Tama nga nung matutupan ka. Hoy, demonyo! Agboksing talo kayat mo! Atrasan kaya tong rek! Maidugmam ka kumaan! At Diyos ko! Siyak mo itong tinaidugmam. Hoy! Madaba ka sana! Imbag ka na panunot mo gagawin. Anya ti kayat mo? Saan akong nagawid? Mabalin na tamat. Anya? O Gina,
Anyat intartarabitab mo iti bakla kasinsin mo. Anya? Agdamdamag na. Anyat inbagbagam kani Camilo. Camille! Nagtanggang matan ti ulo? Kinabaling ka din. Saan ka akong bisita kiniinsan ko a Gina? Ta saan na pa nga ang mo ti palimod mo? Niyam ang mumin. Pangasim, Camille. Panawan na kami kani Gina. Napatay ti pagsaritaan ni. Awanin ti rumba na pagsaritaan nyo. Maglilipot. Gina, talaga tarabitab ka niya. Tila imbagbagam siguro kani Camille. Hoy! Demonyo! Awan ti imbagbagam ni insan kanyak ngam amok ti kinahudas mo. Mamok lang abda imbagbagam kani Camille si Kajina ag sagara ka. Padasa masaktan ti kasinsing ko ta ikali ka si bibiyagyo ko ha. Si kalangarudon ti nakabasol, si kapwa tagpangta. Padasa lang. Camille, saan kan amakibiyang itiriri ni kin Eduardo? Iti kasta, saan na kang iraman? Masisira ang beauty ko ah. Diyak kaya ti panangluk-luko na kin kainsan. Tapno lipato mong daya sa iro, umay ka. Tada ipakitak ang video na ang nagbastos. Anya? Ayop ang lalaki. Ayop na itinay babae. Oh, nakita mo kinaayop na yung video na pa. Manglilipot. Ay nainsan. Nabayag na kan alipliputan. Don't tell me, agpakamartir ka pa ilaan. Diyos ko ano? Manglilipot. Hanggang sa salita ka na lang, insan. Amok ka na sakit tinakin mo itinakita. Isumagtignay ka. Awan ti basol ko tapno pasagtan na ni Edward. Manglilipot niya, Rod. Ikaw talaga? Diyagam mo ti aramid. Ay, nako! Di mo amot ang aramida? Patayan! Edward, honey. Apay ka ni Pia. Kaano ka di abunagam dagiti appliances yun dito yung pagnanaidantan? Rugyak itang tagibunag. Good. Kunaklakit din, humabutan ka. Sino ko matipagbut nga? Daya Gina? San? Di ko nam asubirbiyada abakla akasinsin na. Di bakla? Awan titulang na jay. Aglulukay. Isanot kong tupay itididing. Awan kayam. Alam tupay dagiti agkakapatid nga alahas ni Jean, ha? Ayun. Impagtayong palagip mo. Talagang alaak dagiti ay. Tapno di naman law. Mga lakalaang iti kwentas, bracelet, sing-sing kan aritos. Di ka madanagan, honey. Tabagkatakon jay jewelry box na. Nasaysaya at pay, honey. Agbyag ta, numalakok amin nga alahas na. Nagpupuskol lagi jay as Saudi gold. So magmamanulay ngam agbalor iti nasurok a 1 million. Sige, dayjayan ti una ang mga alaan, honey. Dito tikit titulbag, error ko. Lukta akong tirwangan. Agdiretso akit silid. Nakalak. At duplicate. Adda ka manin manglilipot. Nagpuskul tarupang nagparang dito eh. Gina, conjugal property tada ito abalay. Ken amin alinaw na. Iso adinak parita na sumurat dito iti oray anya akan ito akayat ko. Talaga nagpuskul tarupang amang ibaga nga dabingay mo iti dayto abalay. Nagbanugak dayto iti panagrigrigat ko iti abroad. Nagkatulong. Ken loti tinaganak kanyak tinagsaadan ti balay ko. Ngam agasawa ta. Iso ak conjugal property amin na ito. Di mo ti sasawan. Iso pumanaw kan. Sikat ti pumanaw. Sikat! Oh my God! Bukadun kalayan nga, durun ito. War!
ko na ito. Partakak nga erwar ti jewelry box. Alaki ti kabinet. Ito'y. Itaray kon. Nagbastos ni Papa, Lolo. Kabastusan niya, ama. Uy nga, Rod. Kasi tinam. Kasi kayo nga agina. Nagsingpat ni Mama ngam linoko nakit din. Insukat na itipada na bastos. Sana mabalinda ito'y nga raramidan na. Patayin niyo ka di, Lolo. Idarome itinam. Nasaysayat pa'y tap na mabalo dan. Kadwa na dahi babae ang mabalaw. Agpada tulisan. Masya, nakunay ka ni Mama. Agpada kayo ang nakakaasing nga gina. Iso ang mapalag agpabalakad iti may sang apugadaw. Kalpasan na, idarumen dagitiawanan bay. Husto, tinaramid yung uncle? Nalabas nararamidan dahi lalakay. Agumpay, uncle. Ay na, ado, ti pakaidaruman na ngagpaiso. Idarum yung iti physical injury. Rabiri. Makaamon ni atorne iti dayta. Talaga amalungsot dayda iti pagbaludan. Idarum ni Gina, iti concubinage kan maltreatment. Pagrurutapon nyo, ti kaso na? Uray aggastos kami iti dakal. Basta mabalod dagijay adwa. Agasmet nga mindayta, asawa na, kabilan na kasla ayop, takawan na pa'y? Uray ko ma, no gastos na dagijay. Saan, Mike? Ang naangkan, pagpalastog na mo't iti kabit na, Ken, sigurado aday ja babae, tinang dorog ken kwa na, tapno agala iti alikhaman dito'y balay. Unay mo't ng tigasat ni insan ko, di lang aminan nakapili iti nasaysaya at atao. Ti kunana nga takat guwapo tinapili na, ay Diyos ko ano, mukhang kabayo. Ngam nagtatakko ng nakit din. Agpulon di anak ti Jablaw. Ay talaga? Apama na mabalon. Siya ti first visitor na, uncle. Inaklap-kilap gisan ti kudkudil na. Pagbali nag-apanching bag ti ropa na. Kita iklaang, nganyan to tilangan na. Oh. Pulis? Sino ka dito? Ha? Sumurot kayo kung may tamat lang. Umay kayo di presento. Oh. Adwa yung ni Tatang? Saan naggawagan ni ti Tatang? Tasaan ka kapkapin adaw si katulisan? Awan ti basol ko iti dayta alakay. Awanin ti adu pa asaw, Edward. Agpulo ka matitan. Awan ti basol ko. Ijay kayo itong presento agsarita ka nagpalawag. Umay kayo na to. Sige, pusasan yung dagit ito. Tapno awan, ti makatry. Ha? Di na kiyaman sa awan ti basol ko. Diyak am mo din talakay. Di kang gulaw. Support kayo na to. Yo. Inuulbod lang ita may pabasol kanyak, sir. Agsartang ka na sumanaw. Tanala aminan niya ebidensya. Iti panangalam iti jewelry box ni Gina. Isuasahan na kami na pagbalinan nga wana muna. Di mo na yunan ti basol mo. Awan ti relasyon ni kin Edward. Gayam ko lang. Pinashare ko lang. Agulimag kan. Taado ti pamanagnag iti binababoy a relasyon niyaw. Natangkan pa'y lati ulbod yu adwa. Tapno amam si ka babae. Na i-report kan na isubmit aminan a pamanagnag. Mga no kaya't mo pa iti may babayin dito. No makitam ti video ti kinaayop yu adwa. Kinapod mo nga, dahil Gina tinagpapaarami di abroad. Di kan mang dadail. Taam-amok ti alakaw. Kan amo ti kaadwa no asinaw. Di mo pagbalinan akaskan ka. Idarom kumit talaglalaki. Gusto tayo tata. Bayaan nyo na sumanao. Awan na pulos ti ebidensya na kadagiti pagpagan.
Kaya't napailay nga dadailan ti reputasyon tarakaw. Saan kayo agdanag, tata? Kompleto kayo iti ebidensya. Idinto taday ta lalaki. Katawan na pulos, ti may parang ng ebidensya. Mas dawa ka! Isupay na tinaposkol, ti rupa na nga garamit iti sao. Naggana sa patayin ti anak ti kablaw. Awanin tinagbanagan ti pamilyami. Di ka nagsangit. Panapalo din dagiti manglilipot, insan. Nagparparigat ti di abroad. Tapno mapasaya at kulaan ti biyag ti pamilyak. Ngamsabsabali mo tinararamid na. Kalpasan na. Siyak pa'y ti kabilan na. Siyak pa'y ti babain na. Siyak pa'y ti balikugan na. No kaya't mo? Mapantay di magdaludan. Kapag tinulungan ta bugbugan. Sila ang ti anak ko. Unya, Rod. Ngam sa napali. Tanakabaludan. Sana basta makarwarday dyan. Laawan ti pagpiyan. Sana. Agrurutap ti kaso anak ay daruman na. Kaya, saan arumbeng ay lalaan ti kaskinkwana, insan? Agragsak kakidi, tanangol ti munti ayop. Sana balik ko man kanyak, insan. Nung ti anak ko ti pampanunutak. Naganus unay ti panunot na amakay matang iti kastuyak kita ti riribok. Nakita na pa'y ang mismo ti video. Diyak kaya't amadadaal ti panang matmat na iti pamilyami. Ni Edward laeng ti kagura na iti pamilyayo, insan. Kanisa, pudir mo ti pagnaedang ti anak mo. Kanagyaman ka, tanay sublit ti dadumang alahas mo. Sa handaan na ilako amin. Sana kasto'y pinarapaap ko a pamilya. Saan nagastoy? Amok da ita, insan. Saan mo ang nagayatan ang mapasamag iti pamilya yung ti kastoy? Nganday kudas nga asawam tinangrakrak iti pamilyayo. Ay, kagurgura kay dyan tao. Ay, napupungutiksan. Iso abay ang nga isulaing ti marakrak iti pagbaludan. Insan, sana dahi dati pagladingitan. Diyak pulos pagladingitan ti panakay balod na. Umray pa'y malungsot iti pagbaludan. Ti pagladingitan kat ti ubing pa'y nga anak ko anakay matang iti kastaya parikot. Sana bali, tabituin ang naggibos ti kinadakis da. Sapay kuma, kasaandan ang makarwar pa iti pagbaludan. Ay, masurunat launay. Ibilang mon, kas may saa bangungo tinapasama kiti pamilyayo, insan. Lipatin mon. When Mr. Lonely, awanan ti maramidat, nudi ti mga klon, akastoy ti nagtungpalan ti binukelmi a pamilya. Ngem ti anak ko ti pakaasyak, taubing pay, ngem kastuyan tinaymatangan na. Saan mo't analakat ti panangiwaksik, iti dayto yan pasamak. Kaya tangay na istoryak matlangan kada kayo ti pakasaritaak, damagag, noan nyamet ti may bagayo. Kastan ket agyamanak. Ti surat mentay ikan biyagita ket naggapo ni pagayam a Clarita. Kastoy ti linaon ti surat na. Dear Mr. Lonely, kayat ko apay drama to'y pakasalitan ti biyag ko tapno pakaadawan mat iti adal kariti padak nga agdendengeg. Bueno gagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasalitan ngayon patulod ni pagayam a Clarita ti Cagayan. Agtalaw kayong Clarita. Sinapsapam tinakiasawa nga uray agpada kayo nga awan panggedan na. Itataddan anak mo ad-addan adim magsan ti biyag may kanintanang mo. Imbes nga na makatulong ka, naitamot niya kas asawa ti amam. Awan pa'y utek mo. Tatang, anong sandak pa'y laang ikarkarigatak mo ti makastrak iti panggedan ngam awan mo ti bakante. Daytay tati maganab ti suker.
Kakaasi kami kaninanang mo amang papaadalkan ka, ngam sa balikat din tinaramid mo. Ita, awan mo't lagayam ti pagkamangam, no di da kami. Agbiro ka ngamin mat iti panggadam, Apay, di ka agbain iti kanayon nga ibaga datatang kananang apapalpalamot talatan? Uray mababay nak, awan mo't ti mabalin ko. Agsapol ka iti trabahom. Agsapsapulak mo't ngamawan. Di ko lamkit di, sadot ka. Si Kati sadot. Apay nga ibagang asadota, kat kakaasi akamapan agkit kita iti mabalin ko asarkan, ngam awan mat. Si Kati agbirok iti panggadam ta si Kati lalaki. Agbain ka apapalpalamot kadagi tinaganak kanya. Kastagayam Sige, pumanaw Anya? Pumanaw ka? Tapno maliklikam ti obligasyon mo iti pamilyang? Makauma kaming tingiwat mo! Sikaw ti makauma! Dahil talagang apat ang buyaw! Imbis nagtrabaho kayo, agap-apa kayo! Nagpuskulan, nagitaro pro kayo! Papalpalamot kayo lang arudin dito'y balay, nakagulgulo kayo ba? Apa hindi kayo agpain, kadagiti karuba! Nukas tamot lang taramid jo akat agtalaw kayo! Sika, Ignacio! Di mo na nga din mapalamot na anak ko, apa ang bailan ba? Isumot ti mga apa kanya? Anya nga Clarita. Inapuram tinakiasawa. Ita, agkaraapa kayo mo lang arod. Saan nga minasinsinan ti mga asawa ka nagpamilya? Apaya di mo na panunot da ita, Ignacio. Nanang. Nukasta nga gapa kayo. Panunutom pa'y tinaramid mo. Tapno saan mo tutupan ti anak may. Katsikamat dang nga. Sakbay nga paang ti asawam, panunutom pa'y amay sakamat, nagapapura na ti asawa. Kas kailan ako kutatan ni ti asawa. Anya nga ita? Apa, kalpasan na, kaya yung ti makisina. Nanang. Ay, saan nga'y ayam lang, ti panakiasawa. Ano na umakam katibalong mo? Saan mo takas lamakan lang, ti panakiasawa. Ano na pudot kat iyulam. Dayta, titandanan nyo adwa. Da kayo, nga awan nakaon, kanawan panonot, kanawan bain na. Clarita. Anya manan? Apa anak manan? Darasudos ka talaga. Awan pa ilati na ibagbagak. Nyamang dugsak ka manan. Uray sika, nakasagan na kalatamat nga umapakanyak. Sika ati darasudos. Agap-apa kayo manan. Nyangay, si kantumat namin. Ay, saan nanang? Saan kami agap-apa? No makiapa ka manan, Clarita. Agtalaw kayo nga agasawa, tanauma akunken ka. Dayjay ko mga rodti kayat kong ibagakan ka itay. Mapantan agyan iti balay ni Lola, ta nasingpot dayjay. Sigurado asaan na taabay-bayan. Apay ngamin nga ita lang nga ibagam. Inuray mo pa'y ama pagsasawan kay kakasakit. Sige. Sorry. Jack na ibaga, Dagos. Mariribo ka nagmat ngamin. Mapantang aro din ni balay ni Lola. Amom lakay. Iti sumagmamanungal daw akaawan da Ignacio, Clarita kanti anak da. May kawa akmat. Oray sakbat narigat mat nga ron, kaya daabiyag. Saan di naman tumulong ang mapanmanggag. Amangan no kakaasin ita, jay aputa. Anya nga ron nga ti mabalay. Amaw ni Clarita kakaasit tayo. Ngam saan kitin ang nagpanunot. Mas dawak mo't ngamin iti jay ngobing. Imbes nga impasdat na kumatinagadal, saan? Tanakiasawa mo tadagaos. Kayat mo ka di ngagsublida dito, ilakay. Sika, kayat mo. Ada may pakan mo kadakwada. Iti kayat ko asawa na, kat agsublida dito, yung lumasin dan. Iso ati kunam. Sige, agsublitan ni balay dananang mo. Ngam nilula ti mangtad iti kasapulan ta. Sige nga, Rod. Mapanta makisao ka dananang kantatang. Agrobat ta nga, Rodan. Sapay ko ma, tawanan ti mapasamak ariri ijay. Awanin talumasin tamutan. Mapantay di ospital. Apay aya? Nangato ti gurigurt anak ta. Anya? Awan mo ti kwartata. Angam, gore ka, tiksak man ni Lola. Barang nga da kwartana. Ay na, sapay na kumamot at ang takwartana. Amumot asaan niya imot ni Lola, basta dalakit de. Amok day ta, taiti kada ta dito'y balay da tatang kananang, kat umay pa'y mangyag iti sidawan no bagas.
Wala kumpurme dita. Sige. Urayin ta ti reply ni Lola. Nagbayag mat ti reply na ya. Ay, po. Nek, ni Lola ti mawawag. Sungbatak. Hello, Lola. Ha? Awantin, naira na akwar tayo ita? Anya? Bumulog kami pailain kadananang gantatang? Ay, awan na, maungtan kami man sige nga rod, Lola. Awan ti kwarta ni Lola. Awan, agpatulong ka pailain kadananang. Tapno masigod ti rikrik na ang tanak ta. Awan laktamot. Nagsubli naman ay napagrigatan ta. Papanawin manin Sikan. Sikan Kasaritak tungarog ni Ignacio. Mawatan da kayaw. Ngam nagrigatan tibiyag. Agsalukag kayo kumamit Isumater aramidon may tatang. Di kayon agpili iti panggadan. Uray anya ditan basta nadalaos. Tanay, ulitan. Narigatan tibiyag. Rumarak, tayo nagsarakan dagiti barkadak. Agpatulong ak asumrag iti trabaho. O sige, aramido mga rodon. Makamu ka pailang iti anak ta. Wan. Adumot tan ti may sangsangput ni Ignacio makanda. Adda nadamag ka bakit? Nga anya. Nasumok na nagtulisan. Tulisan dagiti barkada na. Tila mataktakaw na ditan. Ilako da sada pagbibingayan. Ay naglukaw. Kasaritak tuman da dyan lalaki. Pakpakanan ng ti pamilya na iti tinatakaw abanag. Ititudlaang ti barkadak dagijay nanang. Tanasingpod da. Kanayon ka di amang mangtid da. Saan mo? Pagalalaam ngay nga ron. No makisugalak, dakkel mat ti abakag. Kasi tinaminsan, nakasangaribo ak iti nagpatnag. Anya. Dayta, tinasarsaraka. Tulisan kan sukador. May babain kamot lang, gapukin kuwana. Anya nga rodon ti aramidan ni nanang. Tatang. Makamu kayo Nonya tinasaya ang aramidin niya. Sinapsapa yung tulmat tinagasawa sa itariribukan da kami. Ala, makamukan iti dayta. Nada may mangsitar, wano mangtiliw di ta asawa, mga po iti panagtakaw na, kat may babain kami, maluwag. Oray ada matakaw na, no isugal na mutlaang, awan mutlang ta. Nanang. Nagbalinan at tulisan kan sugador ta asawam. Sigud sa mo nga may, awan pa'y nasayat, nabirukan na iti kaapurana na kiasawa, pwa! Nakagulgulo ti biyag ta. Okay lang mo't kanyak. Sika ang talapos kultarupan. Makiapa ka manin ako rak. Saanan ta inakmot tin manggad. Sa dinaw? Ije Manila. Anya ti trabaho mi jay? Diya ka mo no anya ti pangisarkan kanyak ni Presi. Presi? Kat no GRO day jay? Ay makamo ditan, basta da panggadak. Don Melencio, boyfriend mo. Mapuno man ang tabulsang friend. Talaga? Apay, di mo kailito pamilya? Ay, dadamagan ka di date na. Tagnamok mo na? Di mo ka di kailito asawa? Di anak ko di kailiw ko. Awan serbi date sinasaw. Awan ti kayat mong kankwana, tanal pa samon. Saan matakas na? Ang praktikala ko na. Kasanon ni panaka ni Don Melencio di Balasio taaw. Ada ka negosyo na dyan. Di mo pa na. Ta sigurado adak-dak naman ang wang tinaliksab ko dyan. Amam ti sasawan ti karuba. Amok apal dalangin day jay. Saan nga apal day jay? Pudnomot akabit tibak ng tiyanak ta. Di kababay ngagpaisaw.
Apay, iso dati mangmang taditi kwartana. Apay at chismisin dangay. Iso nga ibagak nga apal dalangan dayay. Taadun ti kwarta ni Clarita. Nakapatakderen iti balay dakin ni Ignacio. Iso alimmaing manin ngagsugal ti loko. Wan nga raw, mabaybayan nan ti anak na. Saan na bale? Tapurpurwakan na tamot ni Clarita iti kwarta. Anya pa'y lati sa pulong tangay. Oh, di kay kayat da kan da father kan mother mo. Natural! Kwarta ko naman. Anya nga ti planom, friend. Sumurot ka kini Don Melencio di Japan? Depende. Mapan ka kit din. Panunutak kayo no kasano. Loko na ding obeng. Saan nagayam ngayon bagang at asawa kan anak na? Iso kay kayak ni Don Melencio. Ngam muna nga dan naglabasan ti anak ta. Babali na kasta. Kan amuna latan taklab mo tinang pidutan na iti anak ta. Tidakas no ikabalay na. Kapilitan ngagsinadan kan Ignacio. Nasarita kay tinalapat, Clarita. Ket jakayat nga gulbod ka. Tamok metlangan ti amin. Nada na kay baga kanyak. Ngam kayat ko la mapaneknekan am mismo ken ka. Tiyan niya. Adamot kaya masawa kan anak mo. Amok nga among daytan. Oray di damot na pa'y tinagdan na. Ngam kayat ko ngay bagam tipon no. Nagsina kayo kanin kan Ignacio. Kasano nga amom tinagan na? Saan mo napakibiyangan no sino tinangibaga kanya kiti dayta? Itid mo kadi iti asawam ti alam kanya ka kwarta. Ha? Ibagam tipod no. Tadyak kayat ti kasta mapaspasamak. Ti kayat ko ket kabukbukodak ti may sa babay. Awan ti sawir. Kasta ti kayat ko. Sayang ti kinabak nang nano ibagak tipod no. Ako nagsina kami yan. Kat aday ti inak ti anak ko. Kano nagsina kayo? Manipod nagdan nata. Ulbod. Sa anak nga gululbod. Ulbod ka. Amom ti ulbod. Traidor para kanyak. Kukwartan naklang. Katapnusanan nga matidog ti saritaan. Ibagaken ka ani Hana akabagyam tinang ibaga ti amin kanyak. Malasang nganyam amomi tinaminsan aparagpasyarta iti lugaryo. Ket pagyamanak tanam amok ni Hana akabagyam. Iso tinang ibagay ti amin kanyak. Ket tisukat day ta aparagpudno na. Ison ti asawa. Anya? Sige, pagawid kan. Ket sang petamon ti asawam kan ti anak mo. Anya? Oray, tadumat kinaurnong mo na kwartak. Iso ti pagbiyagan nyo asa nga pamilya. Ala, agtalaw ka ni ti sangok. Nasaya at matanag sangot at traitor. Agpadatalaan, kasapulak mati kwarta. Di mo ibalikas kanyak ti traidor, tagpadatalaan. Trinaidor mo ti asawa ni Don Melencio. Pinaglibakampay, ngagtip-tipon kayo pailaang kan Ignacio. Huston! Inikan kay ti kwartam, kanda dumapay gapo iti asik kan ka. Ngam trinaidor na. Di kagdanag. Bayadan mi kami Don Melencio amin anaitad mo kanyak. Umdasan tinaitid ko ken kakas bayad ni Hana. Melencio. Ngemtap no awan ti makungkunam. Awatim dayta tseke. Oray basit akan tidad dayta makatulong man. Ken di ka makadawat wano makapidot iti kasta akan tidad. 20,000 dayta. Tawatem. Agyaman na. Awan ti pagdanaga mahana. Siyak ti makamok ni Clarita. Saan nakamabalin nga apain wano dangran. Nasakit tinakam na kanyak. Gapo iti panang tutup ko kan ka. Masapol nga klunan nati kinapun, no? Nga iso tinaagawan akas iti naramid na. Imagaw mat, liniputan na nila kayo, no?
Kan among mati parikot ko. Amok nga kasapulan ka iti pinansyal nga po iti rigat ti panagbiagyo. Ken honest ka. Taynaklon mo kanyak a kwarta ti kasapulam. Saan nga ayat? Idinto tani Clarita kat pinaglibakan nak. Imbaga na pa yan nagsinad na kanilakay na nga oray saan. Isang awan ti rong pagdanagam, tas siyak ti makamoken ka. Melencio. Sikat ti kayat ko, tamay saka abalasam. Mr. Lonely, bigbigat ti bidgot ko. Talaga asaan anasaya at ibunga ti agdarasudos, iti uray an abanag. Kas iti agdarasudos, amaki asawa. Makideng na, iti adu ti kwartana, ken dadumapay. Kastan, ket agyamanag.